Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hayyakumullah wa bayyakum mga taymangud. Ang hadis si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinduan kita, ibandaitaan kita, ang tu aamalan apabila siya mahinang sin muslim, sin bariman, na makasud siya pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon labay siksa, hawayroon punishment. Unin tu aamalan ini mga taymangud ha kam Islam. Hadis din kan Abdullah ibn Salam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas, afshu as-salama wa at'imu at-ta'ama wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Nagsabda ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, o kamu mga manusia, pasaplakan nyo in pagsalam hantara sin kamu. Next, imyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imu at-ta'ama, pagpakaon kamu, kakaon, ta'am, pamanga sila barhajat, pamanga sila tao miskin. Wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tindukan yung sambahayang kamu tunga dum, tahajjud. Wailin mga manusia natutog sila. Unin bunga, apawila kau, pagpasaplag sin salam, pamanga kataymanguran mo muslim, yani apabila ko makakita muslim, tumukbal ko sin salam mo. Iban magpakaon ko mga balhajat, mga tao miskin. Iban itindog mo yung sambahayang tahajjud. While in mga manusya natutog sila, tadkhulu al-jannata bisalam, makasud ko pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala salamat. Long Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu hadith ini, waktu niya syara in hadith ini long niya, in zahir long niya sin hadith ini, in apparent meaning sin hadith, makasud ko pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon labay punishment, hawayroon labay siksa. Amiyad to mga tayo mga kam Islam. Dahil hasababiyad to, mag-strive kita niyo hinangun into parkala ini, into aamalan ini, supaya madahwat ta insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon labay punishment. Wallahu ta'ala alam.